Ibihe byiza kuri wowe muntu wakanze subscribe hano Kumena Sport, aho tubasha kugenda tukugezaho byinshi biba biri kugenda bivugwa, yaba kubiba biri kugenda bivugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka nkushimire wowe muntu wakanze subscribe, ariko nyaboneka nimba utaranakanda subscribe nyaruka ureba hano handitse ijambo subscribe, ugende urikandaho tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho hano muri siporo. So nongeye kugenda ngaruka rero aho ndibuze kugenda nitsa kuri Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Nyaboneka ikipe ya Rayon Sport ifite match uyu munsi n'ikipe ya Marine FC, ndetse ubu bakaba baraye mu karere ka Rubavu. Turibuze kugenda tugaruka prime rero yaje kugenda izamuka hano kuri match y'ikipe ya Marine. Turibuze kugenda tugaruka no kuri Marine yamaze kugenda ijya mu mwiherero, ndetse abasore bayo bose bakaba baragiye bakurwaho telefoni bakaba bari buze kongera kuzifata nyuma ya match ya Rayon Sport irangiye, resulta zije kugenda zimenyekana. Biba ari bya bintu nyaboneka byo kuvuga ngo nagira umuntu uporovoka abakinyi mu mutwe, cyane cyane kuri side ya Marine. Ubona ko arizo mpungenge bari bagiye bafite, ariyo mpamvu baje kugenda babakuraho telefone. Vuye kuri Rayon Sport ndahita nerekeza kuri APR nayo ikaba iri kugenda ivugwa mu karere ka Bugesera, ariko nyaboneka ndibuze no kugenda ngaruka kuri transfer ya makipe yifuza abakinyi yifuza kugenda yongeramo. Ese Rayon Sport yamaze kuvugana na bande? Ese Rayon Sport ni bande bari buze kugenda basohokamo? Byose uraza kugenda ubyumvano mu kiganiro cyacu. Icyo usabwa wowe ni ukutajya ya Imena Sport. Mvuya ndahita switchinga nirukanka cyane ku mugabane w'Uburayi. Shampiyona ziraza kugenda zikomeza, ari nako nibuze kugenda nzicamo mu bihugu byombi. Wowe nyemerera nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano ureba ahantu handitse ijambo subscribe, ugende urikanda, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano makuru yacu abagiye yagezweho hano Kumena Sport. Reka mere muri transfer zatangiye kugenda zivuza ubuhuha. Ubwo mboneho no gukofamingira bamwe mu bakunzi b'ikipe ya APR ndetse na bamwe mu bantu bakurikirana siporo hano mu Rwanda. Umugabo bita Mupenzeto yagarutse mu byiwe hano mu ikipe ya APRC mu gushakira abakinyi ikipe ya APR. Hakaba hari bamwe mu mazina yashyize kuri shortlist, ngira ngo bamwe ni time mu kwezi kwa gatanu baraza guhita binjira mu ikipe ya APR. Ariko reka mpere mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikaba iri kugenda ivugwamo umusore ukomeye cyane guturuka mu ikipe ya Police FC, umusore bita Christian. Impamvu Rayon Sport iri kugenda itekereza ku musore bita Christian, umugabo bita Bugingo Hakimu byamaze kurangira yuko ari buze guhita yerekeza mu ikipe ya APR mu kwezi kwa gatanu, aho ari buze kugenda arwanira cyangwa se asimbura. Ubwo ntagerayo akitwara neza, ashobora kuba yabanzanyamo niyo mugabo Claude. Ariko ikipe ya APRC ngira ngo bamaze kugenda baganira nawe, igisigaye nuko agenda atereka umukono ku masezerano. Ubwo ni mu gihe Christian nawe biri kuvuga ko yahita yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ivugwamo ko mu gihe Christian byakwanga kubera ko polisi nimwe mu makipe agorana kuba yarekura umukinyi nyaboneka. Ikipe ya Rayon Sport igaba iri gutekereza ko yahita yerekeza mu ikipe ya Gasogi United ikazana umusore bita Udahemuka. Uyu numwe mu basore wavuga ko bari kugenda badevelopa gatatu yabo, umwe mu basore bacyaye cyane nyuma yaho Rayon Sport igiye mucenga, ariko match za Gasogi ku bantu bagenda bazikurikira ubona ko ari umusore umeze neza cyane. So ikipe ya Rayon Sport reka bivuga ati mu gihe cyose uyu musore bita Bugingo Hakimu yakwerekeza mu ikipe ya APRC, tukaba twabasha kuba twagenda tuzana uyu musore bita Udahemuka, kuko tubona ko umusore bita Christian bigoranye cyane kubera ko
yaba polisi yamaze kugenda imenya yuko Rayon Sport imwifuza. Hari trick zagendaga zitekerezwaho zo kuba bamucisha mu gihugu cya Tanzania cyangwa muri Kenya. Izi zose polisi yagiye izimenya, baza kugenda bavuga ati nyaboneka icyo dushaka nuko wabasha kugenda urangiza amasezerano yawe. So ikipe ya Rayon Sport rero ikavuga ati nyaboneka uyu mugabo twabasha kuba twagenda atumuzana akaba yaza kugenda akina iyi gatatu ya Rayon Sport. Uyu udahemuka, umwe mu basore bavuga ko bakiri batoya kandi ubona ko batanga icyizere kuri gatatu. Nagaru uyu musore wenyine rero uvuga kuko ashobora kugenda asohoka mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko n'umusore bita Iraguha Haji. Iraguha Haji APR FC yamaze kugenda iganira n'ushinzwe kumushakira akaryo. Igihe icyo ari cyo cyose uyu musore bita Iraguha Haji araza guhita yinjira mu ikipe ya Rayon Sport. So bigahita bigaragara ko rero uyu Iraguha Haji igihe yasoka mu ikipe ya Rayon Sport yamaze kugera mu ikipe ya APR FC, ubwo Rayon Sport nayo yabigiye mu rugamba rwo gushaka undi muwinga w'umunyarwanda wazagenda asimbura umusore bita Iraguha Haji, kuko APR FC dire yamaze kugenda irangira nyaboneka na Iraguha Haji. Igisigaye nuko mu kwa gatanu hagera Iraguha Haji akazinga ibikapo akerekeza Ishyorongi, ubwo akava mu Nzove yerekeza Ishyorongi, kuko n'ubundi amasezerano ye mu ikipe ya Rayon Sport yagiye aragenda arangira muri kwezi kwa gatanu. Vuye kuri Iraguha Haji, ikipe ya APR FC ikaba nayo iri igenda ivuga ko muri Rayon Sport biraza kugenda bibisikana, kubera ko umusore bita Barafinda araza kugenda asohoka mu ikipe ya APR FC. Uyu musore Barafinda yaje kugenda avuga ko atishimye mu ikipe ya APR, anyaboneka ibishoboka byose ko araza kugenda bikora agasohoka mu ikipe ya APR FC. We n'umuntu bita Kwitonda Ale Baka. Uyu Kwitonda Baka byanze bikunze nta gihinduka araza kugenda mu kwezi kwa gatanu mumubona yambaye umwenda w'ubururu n'umweru hano mu Nzove. Ukibaza se ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mujye muri comment umusore bita Baka muramwakira mute mu ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi hano mu ikipe ya Rayon Sport bavuga bati nyaboneka umusore bita Safe araza kugenda nawe asohoka muri ku kwezi kwa gatanu, haze guhita yinjira umusore bita Pacifique nk'umukaseri uzaza gufatanya n'umusore bita Kanamugire Roger hano mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Suleiman Dafe mu gihe nta cyaba kije kugenda agihinduka. APR FC rero ubwo ariyo namaze kugenda njyamo, kandi APR FC yamaze kugera mu gihugu cya Uganda, ikabivuga ati nyaboneka muri uku kwezi kwa gatandatu turaza kugenda dusora umusore bita Engineer Tadeyo Luwanga araza kugenda soka mu ikipe ya APR, ugakubitiraho umusore bita Ruboneka Bosco uvuga ati nyaboneka fite offer nyinshi, kuko uyu musore we ibyo gusinya amasezerano ntago ari kubikozwa, keretse niyagira igihinduka ntabe yajya hanze y'igihugu. Uyu musore akaba avuga ati ndaza nasinya, ariko we na n'ubu ngubu ntago ibyo gusinya amasezerano mu ikipe ya APR FC ari kugenda bikozwa, kuko avuga ko azasohoka akajya gureba hanze uko bimeze. Ubwo navuga ni reka twitege yuko nyaboneka nta gihindutse uyu musore ashobora kuba yagenda. So ubwo uwo ni uwa kabiri. Umusore uri kugenda uvuga ko nawe umusore bita Mugiraneza Frodoir kuva mu ikipe ya Kiyovu Sport, bikaba bivugwa ko uyu musore mu kwezi kwa gatanu ikipe ya APR FC bari buze gukora icyo bita determination cyangwa se gusoza amasezerano hagati y'ikipe ya APR ndetse n'uyu musore bita Frodoir. Ukibaza ngo ese uyu musore Frodoir araza kwemera kugenda asesa amasezerano n'ikipe ya APR FC, mu gihe ikipe ya APR FC ivuga ati nadaseza amasezerano nyamara araza guhita yerekezwa mu karere ka Rubavu ahari buze kuba ajya mu ikipe ya Marine FC. Ubwo ngubwo nibyo ngibyo kuri Frodoir. Ni mu gihe kandi ikipe ya APR ivuga ati kuri kabiri
umusore bita Nzotanga nawe ashobora kuba yaza kugenda asohoka, bakaba bavuga ati igihe cyose ari buze kugenda asohoka haraza guhita yinjira umusore bita Obed guturuka mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ngira ngo mwara namubonye ko National bari bamuhamagaye ari umwe mu bantu bari no ku gatebe ari gusimbura umuntu bita Fitina Omborenga Ombobebe. Ya APR kandi kabiri igenda ivugwamo umusore bita Rutonesha Hezbollah. Uyu ni umusore uguturuka mu ikipe ya Gorilla. Uyu ni umwe mu basore n'ubundi mu mwaka washize ngira ngo muramwibuka mu ikipe ya Police FC ya Mashami Vesa yigize kugenda imushaka, ariko ikipe ya Gorilla igenda imwimana, byaje kugenda binatuma misi yiwe ya nyuma itagenda neza kubera ko yari yaraje kugenda yivumbura hano mu ikipe ya Gorilla. Uyu musore rero Rutonesha ikipe ya APRC bakaba bavuga ati twaza kugenda tumugura, akaba ari we waza kugenda asimbura umusore bita uyu nguyu umugira neza Frodoir uri buze kugenda asohoka mu ikipe ya APR. APR kandi nago iri gukuraho ku musore bita Alan Okello. Uyu musore bita Alan Okello guturuka mu gihugu cya Uganda, akaba ari kuvugwa hano i Kigali, ariko akaba ari kwa kasaleri iri hejuru cyane kuko avuga ati nyaboneka ninzahi Kigali muri ibihumbi 12 by'idolari bya buri kwezi. Ukibaza ngo nimba bayaha umusore nka Richmond Lamti ibihumbi 12, ariko nyaboneka umusaruro ari nawo kubera iki uyu Alan Okello we batagenda bayamuharika. Dutegereze turebe. Mugiye kandi ibiganiro byamaze kugenda birangira ku musore bita Sekiganda. Uyu ni umwe mu basore bakina mu gihugu cya Uganda, nawe uri kugenda uvugwa hano i Kigali mu ikipe ya APR. Mu gihe cyose nta cyahinduka, uyu mugabo nawe undi mwaka araza kuba yambaye umukara n'umweru. Reka mbe kuri izi transfer, ariko sinatenda navuze yuko ikipe ya Police FC nayo ivuga ati nyaboneka umusore bita uno musore wa Rayon Sport bamwita Serumogo ari, nawe tubashije natwe kuba twagenda tumwibikaho ntago byaba ari ibintu bibi, ukavuga ati ese uyu musore Serumogo araza kugenda ajya mu ikipe ya Police FC, kuko muri Rayon Sport araza kuba ari kugenda asoza. Ubona ko ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa mbere ifite akazi katoroshye cyane, abasore bayo benshi baraza kuba bagenda basoza amasezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport. So navuga ni reka mpite nerekeza kuri shampiyona rero ku munsi w'ejo yari yaje kugenda ikomeza, aho ikipe ya Gasogi United yatsindwaga n'ikipe ya Vision. Navuga ni coup de chapeau kuri Vision. Vision yaje kugenda ikora akazi gakomeye cyane, wabonaga ko yasabwaga win ku kibi n'ikiza. So rero win yaje kugenda iyibona, avuga ni coup de chapeau kuri iyi kipe ya Vision. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport iraza kuba iri mu karere ka Rubavu ku isaha y'isa 9, ariko iri buze kuba yakiriwe n'ikipe ya Marine. Ikipe ya Rayon Sport ubona ko abasore bayo bose bameze neza, nta mvune n'imwe ifite. Ngira ngo bari muri hoteli ahangaha i Rubavu niho baje kugenda barara. Abonaga ku munsi w'ejo baje kugenda banakorera imyitozo kuri stade y'i Rubavu. Avuga ni umunsi isaha ku isaha match iraza kugenda itangira ahangaha muri Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Marine FC. Abasore b'ikipe ya Marine nabo bari tayari, aje kugenda amenya ko bakimara kugenda bagera muri cup bahise bagenda bakurirwaho icyo nakwita ngo ni telefoni, ko ikipe ya Marine nyaboneka yavuga ati harashobora kugira umuntu umwe uca mu bakinnyi b'ikipe ya Marine akaba yagenda abesikora cyangwa se abaprovoka, bakaba bagenda bata concentration kuri iyi match y'ikipe ya Rayon Sport. Ni nako ibiciro byaje kugenda bijya hanze kuri iyi match ya Marine, dore ko kwinjira biraba ari ibihumbi 2
ibihumbi bitatu ndetse n'ibihumbi bitanu, 10 ndetse n'ibihumbi 20. navuga ni kubareyo nyaboneka mu manuke mwuzure stade mu kubita ikipe. Ubwo ni ikipe ya Marine cyangwa se namwe igenda bakubita, kuko ni imibare myinshi iri kuri iyi match ya Marine, kuko Rayon Sport nigenda itsindwa APR FC gatsinda mu Bugesera, iraza guhita igenda isigamo ikinyuranyo cy'amanota. Ni mu gihe Rayon Sport iramutse itsinze APR FC kaza kugenda itakaza, Rayon Sport nayo birahita biha ikinyuranyo cyo kuba yagenda yanikira ikipe. So navuga ngo ni championnat ziri buze kugenda zikomeza, ari nako nyaboneka mvuga ni reka duhite twerekeza ku mugabane w'Iburayi. Ku mugabane w'Iburayi naho amashampiyona araza kuba agenda akomeza, yaba mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no hanze y'igihugu cy'Ubwongereza. Ubwo ni mu bindi ibihugu. Mu gihugu cy'Ubwongereza ku isaha y'isa 7:30 Everton iraza kubiri gukenda ikina n'ikipe ya Arsenal, mu gihe ikipe ya Crystal Palace iraza kubiri gukina n'ikipe ya Brighton. Ipswich Town iraza kubiri gukina n'ikipe ya Wolverhampton, mu gihe ikipe ya West Ham iraza kubiri gukina n'ikipe ya Bournemouth. Aston Villa iraza kubiri gukina n'ikipe ya Nottingham Forest. Ubwo ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihe mu gihugu cya Espagne Girona iraza kubiri gukina n'ikipe ya Deportivo Alaves ku isaha y'isa 10. Real Madrid ni isaha y'isa 10:15 irakira Valencia. Mallorca yakira ikipe ya Celta Vigo. Barcelona irakira ikipe ya Real Betis ku isaha y'isa 3. Mu gihe mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Leverkusen iraba yagiye kwa Hibernian, iri buze kugenda bikina ku isaha y'isa 9:30. Mu gihe ku isaha y'isa 9:30 Freiburg irakira ikipe ya Borussia Dortmund. Ikipe ya Mainz 05 irakira ikipe ya Kiel, mu gihe ikipe ya Leipzig irakira Hoffenheim. Wolfsburg yakira ikipe ya Stuttgart. Ikipe ya Werder Bremen irakira ikipe ya Eintracht Frankfurt ku isaha y'isa 12:30. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Monza irakira ikipe ya Como ku isaha y'isa 10. Mu gihe ikipe ya Parma irakira ikipe ya Inter Domira. Ikipe ya AC Milan irakira ikipe ya Fiorentina mu gihugu cy'Ubutaliyani ku isaha y'isa 2:45. Mu gihe mu gihugu cy'Ubufaransa kandi ikipe ya Paris Saint-Germain iraza kuba yakira ikipe ya Angers. Brest yakira Monaco. Rio yakira ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu gihe mu gihugu cy'Ubuholandi kandi Azad Dorekmar yakira ikipe ya Feyenoord. Mu gihe ikipe ya FC Twente irakira ikipe bita Fortuna Sittard. Mu gihe ikipe ya PSV Eindhoven iraza kuba yagiye ku kibuga cya FC Grimmergen. Mu gihe ikipe ya PSV Zwolle iraza kuba iri kugenda iri kwa Almeria City FC. Ni mu gihe kandi nagenda nanyarukiye ku munsi w'ejo naho championnat ziraba ziza kugenda zikomeza, cyane cyane angaha mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu gihugu cya Espagne no mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse na Espagne ku munsi w'ejo championnat zizaza kugenda zikomeza no muri English Premier League. Brighton Brentford iraza kuba yakira ikipe ya Chelsea ku isaha y'isa 9. Fulham na Liverpool biraza kuba bikina. Tottenham n'ikipe ya Southampton biri gukina. Manchester United n'ikipe ya Man City ari match nakomeye cyane hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Las Palmas mu gihugu cya Espagne zaba yakira ikipe ya Real Sociedad. FC Sevilla izakira Atletico Madrid ku isaha y'isa 10:15. Mu gihe ku isaha 30 ku isaha y'isa 12:30 Real Valladolid zaba yakira ikipe ya Getafe hano mu gihugu cya Espagne. Villarreal yakira ikipe ya Atletico Club. St. Paul izakira Borussia Mönchengladbach. Union Berlin yakira ikipe ya Wolfsburg mu gihugu cy'Ubudage. Mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi Lecce irakira ikipe ya Venezia, mu gihe ikipe ya Empoli izaba iri kugenda ikina n'ikipe ya Cagliari.
Torino ikina na Hellas Verona. Atalanta izaba iri gukina n'ikipe ya Lazio Roma, mu gihe ikipe ya AS Roma izaba iri gukina n'ikipe ya Juventus Dotre cyangwa se icyo bita La Vieille Dame, umugore ushaje angaha mu gihugu cy'ubu Taliyani. Navuga ngo mu gihugu cy'Ubufaransa naho shampiyona ku munsi w'ejo izaba igenda ikomeza. Ikipe ya Rennes na Saint-Etienne biri gukina, Montpellier na Le Havre, Reims iri gukina n'ikipe ya Strasbourg, Rennes ikina na Auxerre, Marseille izaba yakira ikipe ya Toulouse, mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain yo iri buze kuba yegenda ikina uyu munsi. Reka ngushimire nyabona.